shira we ene yesere wo yaje kwapa Yesu Kristo dimu metiefo ne ahwefo nyina anyi so say amen. Amen. Yeda radiase anumre Yesu Yesure radidi na yayane kese Jesus baby bia wutie ya wo hye ye ne yankamo ne yende radiase enansu bi be wanu na fasida eme radi bi wanu ne yende radiase Jesus onina asida enka mama yankwa eda wase bawo tutu ya na mama ya sotiasia wawa kre ya so mama ya nifu ye fuba aya asumbio ena na sotiasia asida nka wudi ya dawasia na efada yeshira ya ka ya mama sama Kristo wa wo kra ya kra so mama ya kra dwane afifu Jesus wana no pe wo mama ya de ya dawasi Yadawasia ensada Yeyiwaya ensada Minyamye Yadawasia ensado Minyamye Yeyiwaya Yadiapoyamye Yadawasia ensado Minyamye Yaswe Yeyiwaya ensado Yeswe Yadawasia ensado Yeyiwaya ensado Eti wuni yamia Wamaya diye Ena yumayo Wuni yamia Ena nadiyo Wuni yako Na wuni yaba Yetu se Yadawasia ensado Yeswe Yeyiwaya ensado Yeradie Yadawasia ensado Yeswe Yeyiwaya eti mumaya kacho nyamisa Yadanasio Yadana Anadia Mumaya kacho nyamisa Yadanasio Anadia Mumaya kacho nyamisa Yadanasio Oyamye Yadanasio Anadimu maya kacho nyamisa Yadanasio Ananadio Mumaya kacho nyamisa Yadanasio Mumaya kacho nyamisa Yadanasio Yeswe Oyamye Yada Etiana di mumaya kacho nyamisa Yadanasio Yakacho nyamisa Mumaya kacho wabadi yanisa Yadanasio Wacha yako Mumaya kacho nyamisa Oyinye Yadanasio Yesu Kristo Yesu Yadanasio Eti asina Anadi Yadimo Anayadi asina for the ma Yesu Kristo Yadimo Mira Yesu Yadimo Yatosina yumo Asida Yadimo Onami Yesu Yadimo Yami Yesu Yadimo Oni baba yasi asida Anleya Yadimo Yadimo wabadi yakupono Yadimo Wano ya funso ni yana niti Yadimo
Sunati, Asira, Oye, Yadibo, Waboya Nia Mawina, Wabaya, Wamasa, Kristo Yesu, Yadimo, Anasi, Yadimo, and then you know me and you know Yadimo, Yadiasidama Yadio, Yadimo, Yadima Yesu, Asira, Oye, Yadimo, Jesus, Yadimo, Yadimo, Yami, Yadimo, Enti Asira, and then you know Yadimo, be a one of them, yes, and then you play Yadimo, Yadasida, you know about Yano, Yadimo, Only Yadino, yes, Asida, 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 Yadimo, 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 yes, yes. Niawaya maye edosu enanadio niawaya maye esu yabo yeyina yatuo mifrima oyine anima makasa odufwe yada you may see the Awaya and also Adiawaya Maya. I saw you, you know, too. Be free, oh, you know, yes, oh Jesus, and I do, why, you want not to do our floor, yet to do so. Son, and I do, will be an oh yes, Lord. Hey, now I say, to say, yes, Lord. And he was his mission, and then the G was his. Everybody else is saying, Shablo. Hey, was his son, Edianas. Yeah, what is real? Get him to what you say. It's me, Pamini, and you know. Now, why am I saying? You want to to Yakopo Yanekasia. Pasidama, you are showing you now.
to me, sir. Adina. Everybody say, would you want to come? Adina. Say, would you? David Yakobono. Adina. Every me di makuma mawo. Baby, and then I do me di makuma in our day. Sadia boya me ya di yakuma mawo. And I do baby, catch a man is a one for kuma. Me di makuma. Oh, for yakuma ina. When you be anyone who was said, when you be anyone to say, oh Jesus, when I want him to watch you, be anyone who was said, and then I know so when I can sue. Who can some apostle suit you? Yes, Lord. Too many now play on once a month. When I walk out the above, yes, when you be anyone who was said, we was strong. Yes, you need a maybe out to say one. And tell you, but I say, what you have said. Yes, I know you want to. The boy and someone you said, I don't need a man. Or I have free money next to that would know. The man would be crown so. Your castle would go in your main. I don't make also that you want him. Come not to the go so down. Too many now, you would hear. Or I see too many now, you would hear. Yes, that's similar to me now, you would hear. I will tell for you, Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Minister Comfort Eradi Nyankopon Oshra opi na oma ongosra endoso. Enne enwumre die ebre na bi no ye twen no ebre no adu die onyankopon asoma no na ode na asem ahye na no na ode ahinta asem asoma no ama ewiase nyina ene Ghana man nyina no enne enwumre owo fiduam ha sei se oni mi no mienu eba be che onyankopon asem yes, I'm essence a damn higher session. Sana Ufia Hosu I session. Yame home I casia or Hase. Yabeko ya papa and chain. Na Yamaya papa Aquaba. Na Afi a dear Unyango point a woman and Neno. What done a di Ediama area singing. Bishop Albert Saki Kwapon. Daddy Yamao Aquaba and Hobrasimu. I saw for my Joseph Bro. Sida wa chimi na mo promote saying Eradi Hallelujah. Amen. Mamemfa sa kwenya so na mencha Sompa TV na Sompa Radio ahwefo nyina memamo nyina adwo nyame nhira mu pi sembre bia mo se mo mbre ne madaje mo data na mode sida awabom eche nyame asem na ye bombom pae e wo fidi kese so hallelujah amen ene eye midweek se na nyina nim no dwumadie ne efreda dwoada ekosi fiada na ye di dwumadie ne ya chechemu ekuekuo na eda dwoada no ye de esi ho se ye de ye odima pae se ne asomafo Paul kan eye Timothy ngoma edikan no saa so na eda okuada no de ye na fidie so nyina asem mo ne ye bom etie nyame asem mo ne ye bom paye no ye makwan ma mo de mo adanse ebre wrade nyankopon eye sida awa adanse ya ho no de mo hye na so papa nipa bi a wo hwame a wo tie mi o adanse pi yes na emmom wo na wasai wo mre ne wo na daje a omo ne ye bom ebom paye eche nyame asem wo sida awasoi ewo Sompa fidi kesi yesu no wona nyame aye bia ma wo no ye ma wo kwan ema omudi adanse ewo so yes na sida awaye ba asama ye de bra hwefo na etiefo nyina ne se ehefa na ye janom nyankopon no ewo yes ye ba asama ye de bra hwefo ne se ehefa na ye janom nyankopon no ewo ensama ye de bra hwefo ni die ntia ye bisa hwefo na etiefo se where is the God of our fathers? Kamia ye say ye generation nipa nche wiase biom nipa nyini nche biom se ni onyankopon kan se ye bedi ye nkwa na nyina amen nkwa tenten ahode wom no ye generation nkwa tenten ni ho biom and now be hwe process ahodo a
ebo dan ho fam dan ho de yatwere gugu so no eye what a shock gone too soon your friends a painful the exit ni abrofo ahodo a yatwere abodan no enya semketwa se obi twa de no ya asan wo home call no ya asan eno na ebe fidie so a yese ye na janom ednante tete atempon no so ye janom de nyankopon asem ye adwuma ye janom de ahopopo ni suro eye won kwaje ho adwuma na onyankopon so firi suro mo suro bo wo ho ban ene nyame suro eye firi asase ne so ene emim ni bone ya doso ewo ye generation so enti ye bad ye nyina ne se ye pensemfo abakon na ye de atoto ye na brabo ye boyi ho na de ahwe twerese no mo se saa na tetefo no bo wo na brabo ana na enye saa na mo bo mo brabo de a ene na ye brabo mo den se ye be hwe se ye de twerese no ebe ye adwuma na botaye nti a nyankopon de ya bati asefo asase so no onyankopon amana bem na adenti ene ye di adanse adenti ene ye di adanse ti ebe fidie so a ye wura twerɛsɛm no enti saa bredi ebe bie ye twerɛsɛm no ama yakɔ Psalm 66 verse 16 na ya kan Psalm 107 verse 2 enti ye hwɛ twerɛsɛm no de onyankopon asɛm eka ose mu a musuro onyankopon nyina ose mu a musuro onyankopon nyina momra metie momra na mombetie na meka de waye amamme na meka de waye amamme amen enti wa wo hwe yen ya wo tie yen edie na onyankopon ayamon e wo sida awa no so edie na onyankopon aye amon eye afimu enne na ye wo enkuransa ne tachima potem ho nyina na ye program na wo hwe senia obi frɛ ɔse ejakura to eye ne storm ni nwema nyina ehye na nani das wa sample se obesa anya adwuma ye bio na kwa nyankopɔn fa so asan ama stuff fro ne mu nwema ofra de radiase ebi to nwom ebi se na wo yare nyame asa wo yare enti o 17 nka ho ose me de manu mi sumi frɛ no ose me de manu mi sumi frɛ no na me de me tɛkyerɛ ma me yi no ayɛ amen enti saa adwuma no na yeye no fie ha yede yetie nyame asɛm wie a yede ya no so frɛ nyankopɔn ye wie a ye send ye tɛkyerɛ ma eyi awurade aye minister comfort nyame nhyira say ya wodi osori nani ma ya pagya nyankopɔn ye nyankopɔn kese hallelujah amen osofo ye ntie Psalm 107 verse 2 no ma wona awurade age won nkasa wona waje wona afiri ohunhiahiafo no nsem amen ose wa wo hwemi a wo tie mi a onyankopɔn age wa afiri wa huhiahiafo nsem no sa wo nipa yi na fa danse bra wo ohia sika bi ohia yade sabi oba bi okru bi wa adwuma bi anyame ayama no e wo se obie wa no na woka enti Luke chapter 17 no from verse 11 to 19 no Bible say Jesus sa kwatafo mako du eyade ba ko pe na be hwe Yesu na ase ede adanse ne ba Yesu bisa enkro na aka na se se omo wo he he say du ena mesawo yade hallelujah enti o kan di segmo se ye na mogwama ni moja ne ne pama dance yeso ene edidi otwa se ne so kunim enti ye ba fidie so a ye san makwan ema nyamema di wona dance eba enti sabre die azuka aye MCR mo be ye krado na obu okro se ofra ontimi mo wurem ye line no so ye hye dodo enti di omutimi ya ne se omobo modern se ebi so send one voice note no ba enti toda ye bobi na ya sanya bi 34 no ayedan atum enti sabre die wa wo hwame a wotimi enche ye bema kwan ama wo so do wa dance na ba na sabre die ye nko Facebook ni YouTube no na eso aye hye na ye ma wona wo so no akwaba emra ene midweek human ye be sign ede na wo twe no so ashe radensa ye ntie de wona waba
Facebook no so ne YouTube no Bishop Mabora Facebook or Lenda Ousu ho a o hwe Gladys Otuo Champon hwe Judith Amoa hwe Nana Jasua Michael Chairman no UK Aaron Achampon Mavis Ampoma Obaya Sapoma Frederick Boache Ethel Lily Nyante Enoch Osei Kufuor Rebecca Ejaben Louis Apia Kubi Ishmael Abdul Safo Daniel ana cool man amuna eguso mo hwe so aye shepa Safo Bishop Facebook one ma Israba enso ene ye eso Vivian Boatema ene ye eso Odru Harriet ene ye eso Joanna Des enso ene ye eso Mami Pokuya ene ye eso Nana Adjoa enso ene ye eso Asumani Root ewo eso a wono so ne ye eso Aaron Echampon enso ene ye eso Felicia Boaten ene ye eso Solomon Ken ene ye eso Nana Jesiwa Christiana Jill Mensanso ene yen esom den ewo Facebook ho send ye so ahyehyehye ye mo wura YouTube ho ne ye hwe na ho no so ye bo wura YouTube a ene YouTube no so aye hye papa enhiraba ejina so a one ye som Antonio Poku jina so Ivajan ejina so Michael Apia Kubi Nora Yadon Boache ejina so Ata Francisca ejina so Abena J ejina so Angelina Fokio ejina so Afriye ama ejina so Zinabu Amedu ejina so ena Halidu Musa enso ewo YouTuber ene one yesom enumri Solomon the King so jina so den ena Sumanu Root so ejina so Sabre dia wa o hwemi a wo tie mi wo Facebook no so mon like some page no na mon share link no mo group biara mo fantum na ahwefo na tiefo biara entie bi mre bia me ba me kan Daniel chapter 12 verse 3 ekere o se number dwuma no be hene na one ultimate okra ba ko ba osoro ahenni enu no obe hyen so osoro nsoroma na one ultimate ni papi e ba osoro ahenni enu mo de twerɛ sɛm ne sɛ obe hyen se da pem ensroma hallelujah enti bomode ya se obehye link no na wo de comments ba na onyankopon so ahira wo group bi a bomode ya se o de ya dan etum na sane nyina nim no ye sida awaye numbers mako miensa ni nyina ye WhatsApp line ye numbers miensa ni nyina ye WhatsApp line enti ye mfa nto afidie se numbers miensa nyina enti sida awahwefo ne sida awatiefo sa numbers ni nyina no wo betime de o voice note eya wa dance na ba mo ya mo fra mo ntime mbo wurem no enti okuso afra so obebo wurem ene ye beye den ye be bie line na tum na sabre die ye ma azuka bema eya MCR ne team ne nyina ka kire mo ewo ha ebo adwuma chenchim fidie no nya asem kedwa eya obedmo ne Kevin so ya ta nyankopon hyramo enkran so san so na David mo ne Alex mo nyina nyankopon hyramo pi system so nyankopon hyra wa ko di tachiman nyankopon hyra wo adwuma pa ene yekopie ho amudi ma nyame hyramo pi samre de yembo nwure mu na yemfa adanse no enti wo so a wo hweme a wo so pa adanse ni bi sabre de fra wunua fa phone fra wunua na wunua so mfa ni nua na ka kire se nyame so mafo no eye nyame akoa no de ordinary team no omode sida awa abasompa TV no omo wo so live enti onfa ni TV no nto ho onfa no radio no nto ho anasa omo wura YouTube anasa Facebook na onhweye sam radio fa wonsio si TV no eso anasa radio nanim owo documents bia fa egu TV no so TV nanim radio nanim na mra dance na kwaso a nyame asem twa egu sei na adanse so ewura ofi ho adanse so ba bebe bi ohwe bebe bi a wotie fi say Europe Asia America Australia continent bi a wo hwe ye bia no won so fa wonsi oni so na obedi adanse enti sabre de yenko fa adanse na mra
Sida for Christ. Pacho medin di no me make a safruwa. Ede pacho nyame afa moso ye no ma bebre mame. Me ka hye nyame anuonyam. First of all, begin na me to say me hwe sida no. Me de to ha na me kuna change chende na wafa remote na de sie. Makasa de ba akona me fa nsuo na ya me disi so e de fra ni nsuo ma ne twale fiti sada na wa jwale nsuo no wote ho hye no bo a hye no program enya bon nine ono ati me de remote no e de dana ko Sumpa TV na wa sore na me se ampa si de nya me wo yejuma ampa secondly me wo ma na adibi na me yem me ko chaskan bia mo se hwe ni ba e no so enenam ho me freda man bompa ya mama pa bone chi ko hospital mko cheska na umse ya fibroid na me say na fibroid na edi menya sa for the past 3 years ba me ko umse hu hwe no na me sa ba ya 1st October oil line me frɛ papa man bompa ya gu so na me fa oil me say ende manum oil we ebia metimanya yaresa menum oil no na me di bistra na me sa di nchinin gu nsuo mu num ye me de me ni se me pɛ me yalesa me na me fibroid me woman asa me hu fa me ko chake ya fibroid nan dana kwala ma nyim papa me danya me ase me won shira opa adikasi anya me na mo ho de ye maame me woye 4 years to 5 years no me per second born me nya but true me de me ni se me sa fibroid no se me fa nyise ya me shira opa ya me shira amen. Your friend me predict Boachi, me wo Italy na me join Mpaibono be 2 months ko 3 months muni uma ye direction bi enchin kwanchiri bi a yemfa inunsu munjare ye direction for 3 days no na me ko 4 years ni if you Ghana aye me ba holidays for Ghana ba ye arien ku afidie ni kura bi fry ni fa no bi fry makoye surgery we me wie ye no Fimin na te kokra on the pressure wo menini so kimintimi na every month we am ekoji edru menum every day bia say we akra me si meda we akra jinse menum edru no sometimes meet me anu edru ni 2-3 times crampo na na infame aye ya akwankyere no 3 days we no say 1 week me fimida me nye kra me tibita be 2 hours 3 hours so before no say 1 month na me fe edru ni nkama no me na 1 minute me to da wa na mani ati we adichi ade bechi na me pressure ko through pressure nam 220 180 yeah we akwankyere no wie no se nanaba bi be ye 2 months ni die timida 2 months ni me no maduro ni biem in fact duro ni nkama no biem iwe na me no full supplement bi kra so mejai in fact duro ni nkama no biem e bi okra me timida 8 hours so before no na nkama intimi na 1 minute kra to nyame ye bia mami nyame na mo abasa so do agia mami nyame ishra mo ishra asafo manyina amen. Praise the Lord, oh papa eradia ye bi enumre die eye boko eradia ye bi na me se adanse na beto to aso basa minim se erade be je dodo de nkan sende adanse by se mature list bi dia to me TV ni so amebo won pa se erade ansa me papa be manam se me ne be ware me kan se ne juma se me erade ma wonya contract na ehun popoye ba na be eminim se epie wie erade aye the contract ni buye o masa afre no se on brother na ko department foforo na me kan se erade ma ne sika sem nso nyina anya kama ne engina akasom ne be ka salary nsensem no erade ma engina ensure no Kristo animunyam me list na me trust to the TV ne so no me trust me here ska be 5,000 6,000 be 5,000 na me nim ni obi a obeboa me nti erade nam nipa bi so enye madoye nim se de erade besi aye na fa but erade nkasa list ni da TV ni so de bia me bo ho paye enene 2 weeks nam de ko to obi anim se me hye na me hia moa me hia sikase nti on boa me no se wate na da be ne me hia na so me hia ne be ending of October no so okay me frɛ no till last week Friday me frɛ ni pa na wa say ni pay moa me nti no frɛ me frɛ na won fa no na me frɛ ne nde na me kodu adwumem na me se de bi me frɛ na me frɛ no me frɛ ne chese ambom anringi be tu mpokra no faaye no so madam fa che me
na ene wo po adwuma abra me shop honom na me simpacho yo mate me kodru no this kai maame nto this kan maame na ehye envelope mu 200 cedis note muno chia nko so this kan maame man kan so ya no say sika no me di amount je na me do lorry fare ayede aka ho na me si nyame nhyira pa me daase no so endase e bye bye na me da na sena si nyame nhyira na me be afie papa me be afie na me be sky mu me kan sky ya papa 7,000 papa obi a me here sika 5,000 50 million papa sky she me 70 million e ho na so me gis kana mbusa nse nti busu me bia me ntwetwea ne sen na so ukodru fie a e be ka ho asep na me sijo papa me kan sky wie ye na me friend wa fa me send any message na say ma be dru fie o ne sky ma kan na me nhyira ne pa onye ne kese bebi o yi sky ne fie bi Awurade nhyɛ hɔ anemu na emu no me ma ne nsensi fomoda busumi bia de wo se me betua de ma no metua ma no papa me send this message ni ma na me de meji mani ameye ma de me fa phone na me sa hwe ya wo se honestly sika no enya de a meji bie mu me de sika na chew free papa me huni amenka de radia ye dosun asa for radia ye bia mamme me nyankopon no ni medi ni yie de me kanyina ni se Yesu me dana se me de radia se kese pa se radia to me ayi list ni mu ni ema me enu ama me papa minim se ni akanyina radia be jama na so so papa mba bia we as a friend shut up bia we nyakopon me so and me din Swiss Tifidina. The Pabuni, we are castle, we are in French, we are Montpellier, and finally, we Mesa. And I do not miss any programs are intimate. As a meeting programs are ABPR, but I was a mention of everything. Papa Pacho Sido Papa Yamisho Pacho Mediabna make a safi jamasi. Papa Yamisho Yamin Namoso Ajimura Sansa Yari Ebichen and I do the zoom refrail 11 something Papa oh adia we ma me na me hwe Sansa minim years a gidi fo a omunya homaso no omu na nyame de omu ye adwuma awieye mre Papa Yamin Namoso bo mpae ma nura ensuo ya wushira so ma me ma ni bi Papa nyame adom ne de eze Papa nyame shira kasi amen. Papa, praise God, praise God, praise God, praise God. Zida for Christ, Papa. Nyame shira pa onyo kese me boy malinda ni me free sunyai. Papa nyame shira me ba program ni bi ba ye no rade na me dan ka na me ntimi ntua a free program ba ye no rade ayemadom amu obi atua me dan ne ka ama me obi so me gosu asem nton a 1,000 na me fanhwe me ho ne me ma me ba ye no so nkra so mfafa so ohwo mu iso ohwo mu enu nyina ntafo no me ko edie na papa ne se ba akonya ne banti ohwe no papa nyame nhyira pa papa nyame nhyira onye okese onye kwanside bia mfi wa kwa mu wadom nye kese iso be ye kese pa omi wani kwa chichi na eso ye na ihia mo na ba onche watumia aboye papa no dase Zida for Christ. Zida for Christ is the Yankupon Sepa, Papa, Yankupon Shiro. Sanse, Nima Totu, no, Madame Keteswana Ju, Nabu Beckham and night, Menay, Paye, Kuru, Mentina Antisumpo, Upardon, so I will share Sumaye, and no Benham Dibu Queen, and make no book, no Messamina, or not Tono, or Messamina, as Yankupon, Madame says, Papa. Yankupon Shiro. No more, Tenase, ma for fire, but you may also pass. Amen. Good evening, Papa Nyankopon won shira wo bebre. Papa meda wase pera di Nyankopon a wo hatasro ni shira. Papa mede Rashida, pa emre bi me frɛ wo metie wo na me frɛ wo ena me ka se papa da yesunti me so da ye kra me nkai de me kan so papa ye da yesunti me nye me nina ye basa me kuna dwuma sei ekɔ be 5 years ni papa wo na metie wo me da yesun wo de da ye no kra fi de papa me so da ye
basabasa bi me se me na ye me da ye nyankopon aboa me papa onam so aboa me rade me sere wo se papa ade wo mu ne se me da ye so na na enye na me follow ni obeye bia no papa se me dwuma samo ana enye nyame adom papa nyankopon na mo adom so ne wo nchecha ade kire yi nterade me tie wa asem sai ne nyame adom papa metima kase mi kuna adwuma sem ehie se ya pe bia o ye container wa ye kura bia enche wo bibia adwuma ama ye papa dance die e wo se me ba wo na se pa beje mic e di dance fi se de nyame anamo so a metie wa eye mame no e pro adwen ene nti ase so e da wasi bebre de wa ya mame so me nyankopon onhira papa me dia dance baako me ka se me sunda no bi ni mata Yes, or person on the benefit. Or so free say na ye fibro. Or say ya rekra hano. And I say ye shren show no so wia. O de one cancer o pe biara fire. Yes, be fire na obenya dance. What you dance no? Obi bi oyare biara obi bi yare bia wan oye baako to okay na efiada mebo so mpae yes obi sabasa oniama so wadwuma biara usu yusua obedi adanse sabre dia me bieta for na ye dan atu dia so be through TV no ho anasa o radio no ho se ne be ya emma feedback na na mesne ya mienu eye 0551 9 papa wo yesu demo amen amen also betimi abo awrem for Christ so papa odin ne baby okasa frɛ
Nadia na Radia yo. Yo, Gummy, Gummy, don't cry.